I pozdrav svima ljudi, ovdje Elektros i danas kao što vidite snimamo Minecraft Roll Games na Spainu mapa Zoneti 5 i ljudi, znači ovo mi je inače malo pre sam se drao zato što jednostavno pokušao sam malo pre da snimam na Second Life-u i ništa od toga zašto su me jebeno Balkanci targetovali i tako da ljudi, ova epizoda neće biti nikakvih tema zašto jednostavno želim više da ponovim. Tako da ono, uglavnom možda ću malo nešto pričam, ali jednostavno neću da ponovim više teme kao što sam pričao. Jer ovo mi je jedno 10. pokušaj. I jebi ga ljudi, znači ono, pokušao sam na Second Life, posnimao bi tamo, ali ne mogu, znači tamo Balkanci, znači ono, pišu ti S i L. Tako da ono, to je ono autistično, ali ne veze. Tako da, evo nas opet ljudi nakon možda 4 nedelje ne snimanja. Kad sam zadnji put radio na Revamp, znači nije bilo ni jedan klip na kanalu, znači sve sam izbrisao. Iako te epizode su bili na MCG-u, ta stara vremena. Ali jebi ga ljudi, pošto želim sada počnem sve iz početka, jer u zadnje vreme, u ovih godinu dana i 4 mjeseca, znači jednostavno ne znam, znači kanal mi je napravljen možda negdje u aprilu, to jeste ajmo reći u maju negdje, pa onda nakon mjesec dana sam počeo kad sam napravio kanal i jednostavno izbrisao sve klipove jer u ovih godinu dana znači snimao sam neaktivno, nekad sam snimao aktivno, pa onda sam prestao, to jest pravo sam pauzu i tako. Tako da ljudi, odlučio sam sad da neće biti znači više klipova jedno od 3 nedelje. Jer sad pokušavam jednostavno da bude, znači ne znam, nekad bude svaki dan klip, ono kad baš imam volju. A ovako kad nemam volju nekako bude, ne znam, tipa ne bude nedelju dana, pa ne bude, ne znam, 3 dana klipa, pa onda, to jeste više, ipak reći ću više zašto jednostavno ne bude po 3 nedelje klipa i ne znam ono. Ok ljudi, mi smo lano full ladder, samo imamo ovog helmeta, ove likovi se tuču, ali neću da idem na cleanup, želim da pokupim ovdje chestove. Pa ovdje nisam baš nešto dobro dobio sam FNS. Samo mi fali bow i to će biti super. Ovdje nismo baš nešto mnogo stekovani. Da imamo what the fuck, samo, znači bukvalno samo rodove dobijem, a u 3-4 gema bukvalno nijedan rod nisam našao. Ali nebitno, 10 strela imamo, ali nemamo bow, tako da, znači rekao sam ljudi, tako da neću ponovim teme, pošto sigurno će mi bude ovo failed recording. Ok, igram na 4. Inače, ne mogu da igram na 8 čankova zašto mi laguje. To jest, nekad mi ne laguje, nekad mi laguje, tako da ono, pošto sad ne igram ono na Custom Sky 8 čankova. Ali nebitno, idemo ovdje. Mada sigurno je neko ovdje pokupio. To jest ovu rutu, tamo gore. Ali ajde da provjerimo. Ako ovdje ono tamo gore nema. Ok, ovdje lano niko nije pokupio, what the fuck. Ok, evo već smo sad ono onako malo stekovani. Idemo sad gore. Uglavnom znam da nema ono da spopnete, ali znam jedan trik. Tako da sad ćemo probamo. Znači bukvalno samo stavite sam sebi rod, evo pogledajte, i skačete, tako da. Ovdje ću na kraju da padnem. Čekaj. Jo, evo su likovi. Koji sam ja debil! Ljudi, nemojte nikada pokušati ovo zašto ćete padete. Mada ako neko ima sreće, ali ovo, znači
ako me sad vide, da, ovo su random Balkanci, jel tako? Da, vidio se piše Balkan, tako da ovo su Balkanci team. U stvari ovo nisu timeri, what the fuck. Ljudi, ovo nisu timeri. Ljudi, tamo je onaj chest tamo, to jeste double chest, ali ipak neću opet da pokušam, sigurno ću da umrem. Bukvalno sam malo da crknem, ovdje sam bukvalno glupo odradio. Ok, evo ga neki naranđasti nick, my hits. Mislim da je ovo moderator neki. Mada je moderator crveno. Ok, došli smo ovom na clean up. Uzmemo neke stvari. Ok, nebitno. Ok, imamo diamond sword, daje mi da craftamo. Ok, ipak neću da stignem. To je to ljudi, došli smo na ovom clean up, što je super. Mogu da craftam. Ok, valivan sam ostao s ovim likom. I'm recording. Ok, s jednim likom smo ostali. Ok, craftao sam ovo. Uglavnom, aj pišćemo G ono. Ok, lik bukvalno spama. Pa ajde, dođi. Ok, lik me promašio. Pa ajde, brate. Ja ne znam koliko hoće ovaj lik da spama. Oh my god, ljudi, bukvalno ne znam koliko će ovaj game da traje, znači. Pa ajde bre. Ok, what the fuck, on ima 100... Ne, pokupio! Ok. Ovdje je žešći spam dobio. Ok. Sad će onda gepla. Lik je uzeo diamond sword. To je to, lik je gotov. To je to, GG. Eto ljudi, to je bilo to za epizodu. Nadam se da ste uživali. Ako vam se vidio klip, lajkujte, šerujte, subscribeujte se. I inače, izvinjam se što nije bilo puno tema, zašto jednostavno sam pokušao da snimam. I evo napokon, posle 10. pokušaj, znači uspio sam da rekordam. Tako da eto ljudi, nećemo puno dužiti i peace out. Someone show me the net. I wanna be ballin', money callin'. I'm that nigga, I'm the trending topic. Please don't call my phone, let's just about that profit. Cause I'm that nigga, I'm the trending topic. I wanna be ballin', money callin'. I'm that nigga, I'm the trending topic. Please don't call my phone, let's just about that profit. Cause I'm that nigga, I'm the trending topic. Trending topic.